I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo FIFA Mobile. Evo, u ovom klipu ćemo da nabuđimo ceo tim, da probamo da li možemo na 100. Ceo tim da podignemo na 100. I ćemo prvo na skill boostove, pošto to mogu da podignem. Sad ćete i da vidite. Evo, mogu speed da podignem Ronaldo i ovog right wingera. Evo, 75.000 dajem. I oni će idu na 101. Bam, evo ih na 101. I dobijem 300 ovih experience-a, dobro. Onda otvaramo, onda ćemo za Thiago Silvu, trickling. Izvinjam se ako čujete neki auto. Evo, Thiago Silva je isto 101. Evo, prešao sam na novi level, 41. Dobro, dobili smo neke dobre stvari. Evo, idemo da podignemo Gzabu. 75.000. Ljudi, sad ću da vam ispričam jednu priču. Ja sam, pošto je moj brat otvarao jedan pack u onom eventu i dobio je Marijana 90, i to 2 puta. Ja sam od tog Marijana jedan overall, jednog igrača tog Marijana sam stavio u onaj event SBC, ono najjače gde možete bukvalno dobiti Messija i 90 igrače, 90 plus. I ljudi, ja sam dobio Messija, striker. I sad mi je na oceni 100, a onog Amatha, onog mog strikera, više neću koristiti. Vjerovatno ću ga kao skill boost dati za Messija. Evo, Dybala ide na 99. Evo, sad ćemo da vidimo da li sam prešao više na tu ocenu 100. Ja se nadam da jesam. Da imam malo neki skill boost. Nema. Ne, i dalje smo 99. Evo, samo da mi se ovdje učita. Evo, ljudi, evo, možete da vidite i tog Messija. Evo ga. On mi je sad na 100, ali ne zadugo, ide na 103. Stvari, neću to sada uraditi. Evo ljudi, to ćemo na kraju. Idemo prvo Dybalu da podignemo. Daćemo ovo. Ne, nećemo to. Daćemo ovo, Robena. 2 put po ovo i ovo. Onda ćemo da oduzmemo jedno od 5.000 i još jedno od 5.000. I daćemo jedno od 500, eto 2. To je to, ljudi. Dybala ide na ocenu 100. Evo, kao što možete vidite kako lepo ova slika. Da li sam sad prešao na ocenu 100? Ne, i dalje sam 99. Evo ljudi, vraćam se, otvaramo ovdje ovaj pack, dobijemo 40 skill boostova. Ja sam to zakočio, moram da dobijem još ovih experience da podignem ovog Messija na 104. A sad ćemo brzo onako da otvorimo. Agility smo dobili. Ovdje neće biti igrač. Caption. Javljam vam se na sljedećem packu. Evo, došao sam i ovdje do X-a, ovdje opet dobijamo 40 skill boostova. Ja ću to odmah da skipujem onako. I ovdje neće biti igrač. Da im samo koliko imam Dumblesa, pojena. Nebitna stvari.
Ljudi, evo došao sam i ovdje do X-a, sad ću da otvorim ovdje ovaj pack, da vidim šta ću da dobijem. I otključat ću tih 10 Dumblos poena koji mi trebaju, neće biti nažalost igrač. Tamo su to ti Dumblos poeni. Ljudi, otključili smo ovaj trening XP i sad idemo u moj tim. Evo sad ćemo onda da upgradeujemo ovog Lionel Messija. Evo, tu ćemo da damo ovog mog strikera, on može za 3 overalla i daćemo ovdje, evo da probamo ovako. Onda ću oduzeti 5 i ovo. A 4 overa ćemo da ga dignemo, idemo confirm. I evo ga, sad će da bude na 104. I prešli smo na 100 overall. Kako brutalno izgleda! Tako je ljudi, prešli smo na 100 overall. I konačno, posle toliko iščekivanja, a tu ćemo da damo još malo ovih experience i da dignemo Sergio Ramosa na 99. Podigli smo ga. Koliko još možemo? Dobro, ovdje nećemo ništa još. Ostalo mi još 3.100.000 od svih onih coinsa. Samo toliko malo. A sad ćemo da vidimo, možda imamo još nešto da upgradeujemo ovdje. Nemamo ništa više. Ljudi, ja sam juče ovdje, kao što možete da vidite, ja sam juče ovdje odigrao ovo. Evo vidite da je štiklirano. Juče sam ovog igrača kupio za 4 miliona. Zato što falio mi je 1.90+, dao sam onog Marijana i dao sam neke 80 igrače iz onog novog eventa i ovog igrača 90 i otključio sam i dobio Lionel Messija. Tad sam se iznenadio. Evo zakočit ću pa ću vam pokazati screenshot. Evo ljudi, tu je taj screenshot. Evo vidite, tu sam dobio ova 4 SBC poena i 91 Messija. I to je to ljudi što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i ostavite komentar i dobit ćete pozdrav u sljedećem klipu. Kanali koje želim da reklamiram su Srpski četnik i Football Challenger, subscribeujte se i na njihove kanale, i Steva Ribar, subscribeujte se na njihove kanale i ostavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!